Ikipe ya APRFC itsinze ikipe ya Merrikh mu mukino wa gishuti wari ukomeye cyane. Umukino ikipe ya APRFC ndetse n'umutoza Taleb bose hamwe bari bahindutse 11 bagororotse nibo yari yabanjemo. Ndaje tugaruke kuri uyu mukino turebere hamwe ibyatangajwe nyuma y'uyu umukino navuga ko wongeye kugarura icyizere mu bakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya APRFC muri rusange. Tubirebere hamwe ndetse turebere hamwe n'icyo umutoza Taleb yatangaje nyuma y'umukino ndetse n'ibyinshi bigiye bitandukanye, imva mutima z'abafana nyuma y'uyu mukino ndetse n'ibyo ubuyobozi bw'ikipe ya APRFC busa nkaho bwace amarenga ko bushobora kuba bwakora mu minsi iri imbere. Kambashimire, nizere ko mwamaze kuba mwakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Nizera ko ibiganiro byacu mukomeze kugenda munyurwa nabyo, by'umwihariko mbwira aho utarakora subscribe ko wayikora none kugira ngo ujye uba umwe mu bambere amakuru ya nyamukandagira ageraho mu bambere. Nizera ko kandi mukomeje kugenda mugira intangiriro nziza z'icyumweru. Yari ikipe ya APRFC yari yahindutse, ugiye kureba muri 11 umutoza Taleb yari yazanye, navuga ko ari 11 bagororotse ashobora kuzajya yifashisha mu mikino ya CAF Champions League. Mu izamu harimo umuzamu wa mbere Erinane Surwane, Axe Central yarimo partnership y'abagabo amaje guhuza Maduzo ndetse na Nshimiyimana. Unoso ubona ko kabisa ku kigero cya 70-80 kuzamura amaze guhuza. Uko hazana kwa fullback navuga ko ari bo beza kugeza ubu ngubu, witwa Christian ndetse n'umusore witwa Kagege wanatsinze igitego. Navuga ko ari kimwe mu bintu byiza, ubona ko ni imwe muri fullback zihagaze neza hano ku butaka bw'u Rwanda. Ukaza hagati mu kibuga mutoza yari yongeye kwicaza witwa Dauda, azana Ronald Sekiganda imbere yiwe ashyiraho Mamadou Traoré ndetse Memene Dao akina nka nimero 10 inyuma ya William Togwime. Ruhande rumwe rugucoshe Djibril Watara ndetse urundi ruhande rugacaho witwa Amani Kadiakan Michel nawe waze kuba aterekamo igitego. Ikipe ya APRFC mu gice cya mbere wabonaga ko ni ikipe ya APRFC yatangiye umukino ituje cyane ndetse ikajya igeragereza kuba yahereza ikipe ya Merrikh ku buryo, ariko nanone nayo mu minota 15 avuga ko yakangutse ndetse igerageza kuba yarata uburyo bugera kuri 3, harimo poto y'umusore witwa Djibril Watara. Ntekereza ko mu gice cya mbere ikipe ya APRFC yari yamaze kuba yatsinda ibitego bike ni nka 3 ugereranyije n'amahirwe y'uburyo bw'ibitego ikipe ya APRFC yarase mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri umutoza Taleb ntabwo yigeze akora impinduka, ahubwo yatanze message ikomeye. Ubona ko abakinnyi biyo batangiye umukino igice cya kabiri mo aragerageza uburyo bwinshi bwo kuba babyara igitego. Umupira mwiza wubakitse, akazi gakomeye k'umusore witwa Mamadou Traoré akina neza n'umusore witwa William Togwime, babasha gutanga passe. Witwa Mamadou Traoré atanga passe nziza ku musore w'umunya Cote d'Ivoire Mamadou Amani Michel, passe nziza ivuye kwa Mamadou Traoré atsinda igitego kiwe cyiza. Ubona ko n'umusore ushobora kuzatanga akazi kenshi nkuko yavuye muri Ivory Coast ari top scorer, nkuko amaje gutanga imipira 2 ubwo batsindaga ikipe ya Yatsinze mu karere ka Rubavu. Yongeye gutsinda igitego, ni igitego yatsinze amarangamutima amubana menshi kabisa. Ubona ko bisa nkaho ari kimwe mu bintu yarakumbuye cyane ko yatsinda igitego. Nicyo gitego cya mbere atsinze kuva yagera muri equipe ya APRFC mu mikino iri officiel, dukuyemo imikino ya gishuti bakinagamo n'Intare. Uyu musore rero yaje gutsinda igitego ku munota 63, ku munota 67 hafi 70 nibwo akazi gakomeye ka Memene Dao, passe magique ahereza Kagege aza guterekamo igitego cya kabiri. Partnership y'abano basore hagati mu kibuga, ubona ko yamaze guhura gutsinda ku musore nka Kagege uri muri forme, byakomeje kugenda bimuzamura morale kabisa. Ubona ko numwe mu basore bagize match iri impeccable, uburyo yageragezaga gukina, uburyo yagerageza kuzamuka. Ni umusore Kagege navuga ko kuri uyu mukino yarari hejuru cyane. Umutoza Taleb yaje kugerageza gukora impinduka, agerageza gukuramo abakinnyi bagiye batandukanye, yongeramo ba Fidari, ba Hakim Kwanuka ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye muri mediane kugira ngo agerageze kugenda ahereza imyanya, kubera ko n'undi ikipe yari yamaze kuyibonamo ibitego bigera kuri 2. Ku munota wa 88 ikipe ya APRFC ntabwo yigeze ituza, yese itsinda igitego cya gatatu. Akazi gakomeye k'umusore witwa Fidari aza kuboneza mu izamu, yongera gutsinda ikindi gitego nyuma yuko yari yatsinze ku mukino bari yatsinzemo ikipe ya Yatsinze, nawe yari yatsinze igitego kibanza. Kuri ubu rero yaza atsinda igitego cya gatatu, umukino uza kurangira ari ibitego bigera kuri 3-0 by'ikipe ya Merrikh nayo ni imwe muri equipe navuga ikomeye, ko navuga ko niwe mukino wa gishuti ikipe ya APRFC ikinye, navuga ko urimo akagufwa. Wanabibona muri lineup abatoza ku mande zombi nta ngingimira bari bazanyemo, cyangwa se ntabwo bari bigeze bakora amakosa, bari bazanyemo 11 babo beza, kubera ko ikipe ya Merrikh mutoza Darikonovic nawe yicariye intebe ishyushye, arabize neza ko aramutse atayigejeje mu matsinda ho barangije kuyimubwa yuko azahita yirukanwa, hakaba haza undi mutoza mushya
ari nayo mpamvu arimo aragerageza kugenda areba uburyo yakongeramo amaraso mashya. Ndibuze kugarukaho umunyarwanda niyo mugabo Claude ugomba kwerekeza muri ekipe ya Merrikh, ndaza kubikora mu kindi kiganiro kiri buze gukurikiraho. Rero ikipe ya APR rero navuga ko ni intsinzi iremereye cyane. Gusa mbere yuko mva mu kibuga reka manze mvuge performance z'abasore bagera kuri babiri. Umusore witwa Mamadou Traoré watanze assist kabisa nyuma yo gukinisha umusore witwa William Togwimel, akongera akamusubiza agatanga assist kuri Aman Michel nawe watsinze igitego. Ni recruitment nshya kuri equipe ya APR navuga ko zimaje gutanga umusaruro nyuma ya Mamadou Traoré twabonye mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Yongeye kwigaragariza abakunzi b'ikipe ya APR abatsindira ibitego, atanga assist. Ntekereza ko nimwe muri recruitment dushobora kuzaryoherwa muri uyu mwaka w'imikino. Undi mukinyi wa kabiri ni Aman Michel wabaye top scorer mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yongeye kubigaragaza yuko ashobora kuzatanga imipira myinshi ivamo ibitego nyuma y'imipira yari yatanze bakina n'ikipe ya Yatsinze mu karere ka Rubavu. Ibitego bibiri byose byatsinzwe kuri assist ziwe, ndetse kongera gutsinda kuri uno mukino. Igitego yatsinze akagaragaza amarangamutima, nayo n'umusore dushobora kuzitega cyane. Tutibagiwe performance y'umusore witwa Merrikh kuri uyu mukino, yari ari ku rwego rw'ejo nubwo nawe atajya bura akabirantega cyangwa se udukosa twa hato na hato akora mu mukino. Ntekereza ko ni kimwe mu bintu gishobora kuzamufasha. Mutoza Taleb nyuma yawe yavuze ko abantu batagomba guhanga amaso ku bya pre-season ziba ari pre-season, yuko arimo arategura equipe nziza hakiri kare cyane, agifite byinshi byo kuba yakosora ku bakinnyi we, ndetse agomba kuba yabubakamo icyo cyizere. Mbibutsa ko nyuma yuko equipe ya APR mu mikino iri sereye cyane nyuma yo gutsindwa n'ikipe nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Gor Mahia ibitego 5-0 ndetse n'ikipe ya Sunrise, ariko ikipe ya Sunrise yari yabanje mu ikipe ya kabiri. Ariko ku mikino tubona umutoza Taleb yatkaniye ikipe ya Presse igerageza kugenda yitwara neza. Twarebonye kuri Vipers, tuyibona kuri Grande Republique ndetse n'indi mikino myinshi gitandukanye. Navuga ko ikipe ya Presse noneho itangiye kugenda itanga ikizere. Ku ruhande rw'ubuyobozi ho nabo navuga ko nta kintu kigaragara gifatika, gusa amakuru mfite nuko byose basa nkaho babihereje Taleb, baramubwira ati ibyo wadusabye twarabiguhaye, nawe noneho tangira uduhereze ibyo tugusaba. ari naho mwabonye ko noneho haje umutoza mushya wa fitness, uri bubona ko kabisa imyitozo arimo arabakoresha narindi kuri stade ari kubakuba bya tari. Ntekereza ko dushobora kuzabona APR nshya. Nabonye abakunzi bayo barimo arigamba ati kuva ubu ngubu nibwo twaza. Nyamukandagira bagiye kongera bayumve, Nyamukandagira igiye kongera itange isomo rya ruhago kuri ubu butaka bw'inyarugenge kabisa. Dushobora kuzabona APR nshya iri mu isura nshya. Nuko bimeze. Reka ngushimire, nshimire we twabanye muri iki kiganiro by'umwihariko. Nshimira wowe udahwema kubana nanjye, nshimira by'umwihariko we wamaze kuba subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko wayikora nonaha kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5, ndetse utere na comment kugira ngo tujye dukomeza kugenda tuganira neza gake gake. Ubundi reka ngushimire nkubwira ati amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ciao ciao.